10 ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Na Balkan Play epizodu broj, koliko se osjećam, 3. Da, 3. Evo, da se upali Minecraft. Evo, krećemo. Moram biti glasniji. Nešto se nije promenilo od prošlog klipa. Koliko se sjećam, znači nisam igrao na Balkan Playu. I vidjet ćemo. Ajde. Idemo da rasturimo Balkan Playu viđenja. Samo polje nešto dobro. Ajde, idemo. Balkan Play. Ne.